balaban perkat talong kubangi kasyani ba adan Pura Pagitip bagay ka party ka barang kanatam na pringising sang turthei paro ke barang hagani ka chila ka chu Penban kalong ka party ka papaw nam tam om tang hagani ka chila desa ba jogani ka chila kumchu Don Shimon ke barapet ya ka jingat linti joka Boys of the People Party ka politics joka bangsa ka politics juga jingle siang khamat kalapur ya dari India Brokawi bau chief minister jonga Jilla Meghalaya u Conrad Sangma ubre unongelam jonga sing NPP ula kalalong uwei naki chief minister ki barus patam hakari India bat hapo ka laisnam gilala ban yo Bahkan job ya ke jimut ke jepakat jauh patba. Upatba ulah pedang ya ke ni ke jing kedau linti ke jing. Badai nama kata kata upatba ulah penjob don burong ya ke Boys of the People Party. Haga ni ke MP election. Nila job hadu lai pu teli ki constituency nak lai pu riu teli ki constituency. Banga juang kat syawale. Baladakan ni ke MP election kan jin lada day ke MLA election ke Boys of the People Party lani ke parti pra kan jin dalam Sinshar Marwik ya kan dia kejela ke Jangban penduk jing syania yuri upat ba ubra syania haka Boys of the People Party kibu persang na balaban penpai no yuri upat ba ubra board ya ke Boys of the People Party omni ni kinongrim Hendrai ni kijing pentami, dah kijing syukur, dah ki kubur lamle, ke bami man lagasi. PE mentah gitu ki kubur lingkot, ki video lingkot, ki besi provokat san second. Oh bikin penpriang ni gitu, nama ki sot betang kindia, nak ke bangang keren, ko presiden jaga parti. Habang keren san prominent ke beduna ya, shikenta tam. Hendai kisah tangkat san second, bat ki pengelmar. Oh ni upat baru i kemun ki jimat. Hendai bagi lagi kenduk bagi jingran yang tanggan. Bet ya ke jingran ke cunga baru. Wat bet tangnya itu isipau kasan second. Siap ya ke jingran ke cunga nadu sedang. Siap ya ke tu ke jingran ke cunga nadu sedang hadu kot. Business notu ayu ngadan ke jingmu kumun nongelamban ke dau linti ya ke jat beriu. Wat nom syairam pakla. Ayu, deputy chief minister ukran. Uang lada ke don ke an ke syak. Bangin alat ya kini ki baperta surak. Bakin sinsyar tang hendriu penai dengan alat ya ki lada ke an ke syak. Lada ngi medu tulab lut paro. Oh benong bab. Kalong ke bamah. Lada ngi IT ya ke sinsyar ke kadar. Haka Boys of the People Party. Hendriu ki bengidan benong ya ki. Lada ka an ka syak bangin sinsyar bangin le eksperimen ya kata ka sinsyar ka khalar ngimdan kam hadu anbreu panai tanglai panai ka piang bangin penbam jalai ya gitu ko lute ya ka ri bagi ka chat anbreu ka jimi ko ki pat babe haba ka sniu ka sro khanong kran ki kno yo ba arte haba ka sniu ka sro chamau kunro Macam ki constituency ki bami khmat ke NPP uang kumno tau PWD minister uang mau ngayat kan ke surok ke jikkenru ngasno ban misnyo ngawat uai ubadi PWD minister boleh klep akor kan ni panban ngalak panban de manga government lada sniu ke surok syaki constituency bami khmat ke NPP dei minister ubashim jingken kli lada sniu ki surat habadan ke BPP dei ki MLA BPP ke pamler rasul ko boy rasul government ba kin pindo jing syania yu patba oh nang ta ki ong sange ka he tengam haba i jai penriu i choi ladi i choi dalok ka yeng kesam ki khun ki ti kamu yu kata siap bah
Kabumut lada pila long Emily. Kamay spa shoy. Habang gi minister. Masin pang Woodwood Delhi ki hair laga flight. Habang mengiupai ba hasibil. Ngikut bak gini ki private hospital. Ni haban nu kilak. Ni haban Shimram. Ni haban Kikram. Ka jinglek sumar jonggi minister bak ki badan hangabor se Delhi. Ka peni bagi jaga sumar hangi Kimbyang. Dalam deh. Upat pak ti on leksiono. Upat pak on yo abai leksiono. Ban leksion Delhi. Mat kat balong kat baja hari lejong yap meim lakut dan lak. The voice of the people party kam kuat. Ban sakripat pak dah kaba ai bai dawai si hajar arajar. Kaba ai bai kot si hajar arajar. Ni kuat ban pinti kena bagi jaga sumar kilom piang. Na dong sedong bat ki bajam gador. Kenapa pat pak tangkat ke bor budak tu lek pun yok yang jismar kaba piang. Ni kuat bagi school sarkar ki bagi piang na dong sedong. Kadok di kena hikai keriban piang. Jaga keriban puli keriban piang. Kenapa ngingin pak school lagi kon. Haki school sarkar hakador kaba jam. Kata kali kecing kuat ada cumi. Penkelanya ke kamai ke kaji. Penkelanya ke kai ke pateng. Penkelan penemnya ke rak. Penemnya ke kamri jingri. Oh kadang sibuk ke spak ke bau play. Ulah kerku bagi ngelong kacak ke kau ruspak. Dia nama kita tahu. The voice of the people party ke lek sikit pat pak ban pensnoto. Kani ke komiti senang lagi orang basnong kena banong lor. Jong kador basnong. Kamu boleh ciri orang basnong lagi sor basnong. Nomor berapa pintu por hanya dengan komiti. Bagilah pencuci nak yang ketika klaus nong kelendatip unong song nong tak kador basnong ni barok. Kata kadai kata mei tenrai jaga jat riu kasih. Jayo ini kita si hamau kontrol ikhlas pertai kubur. Kinong song nong hantu kisah bom, kisah tiang, kisah tergas halak jauh nong. Ndai sabar. Balik. Makam dan gol kontri kam kau kut kau subak kau yetip lang. Lasu ay yang kata jaga senong, sikit ni por kiberi panabar klem ke yetip jaga senong. Katakan kau ini kau akan pensutu. Pada sensyar pat baru kasih kasyong. Kau bun balang unok syong senong, ubaya yetip lang, ubaya rai lang, nak kau ikut cimut. Lalu dia upay bawa start nong hari, pak kumno kumta. Habaya biru ni jit mangiau upay pak. Dia boleh pion tukar mapian nong jit MDC nong jit MLA. Ngajit kan dia pun ngaman ke. Pek ngau biru bisa asal Islam dia lebih terbangin berarti wajib biru. Tahu dia pat bawa besar. Tahu dia pat bawa ubaga voice of the people party kakwa banyu I. Upat bawa besar, ubah siapa. Nilai ban pensyai yang pat bawa. Nilai ban pensutu yang pat bawa. Namar kita tahu penong Pimdan Kamban tinggi itu orang Basnong, Pimdan Kamban tinggi itu MDC, Pimdan Kamban tinggi itu MLA, Pimdan Kamban tinggi MP, Gidan Kamban Buram Miki Amban ting, paling inti Buram tadi Kamban Buram, Gi Buram Miki, Gi Buram Mik An Senong, kata tadi kan kumidong Song Senong, Panting Kamlong Kabadai, Marwai Pemra Balik Tawan District Council. Marwai Pimra Balintawan Assembly. Kapan tuna irakam kan meremut. Kipada kejo kecimut, kejo kecing perkat, kejo kenongrim, kejo ketong bagian dan hapo District Council bagian tahu ki an kibapa nang dan jingi upat pa. Kapan tuna irakam live wingut. Kipada kejo kecimut, kejo kecing perkat, kejo kenongrim, kejo ketong bagian dan Assembly bagian tahu an nang dan jingi upat pa. Manuban say kita kikan remote sharing District Council live remote sharing Assembly kandai ka party Marwai Pimla kata kecil kalau penong ipat ba mentabun suatu playing independent yelek Marwai te kalau komta oh mentah kipat ba kelas dan kelicing keliti ki independent candidate ba the job pelai tanno Marwai te Pimla
Janang di kandidat mentah. Nama apa keliki? Balai pimino nagani ka party. Balai pimino nagani ka party banyak kon ko kitong simet. Kion ka party gani tang uniform. Oh habang hapit yaking akan mau tu mersiang sa rantarong. Do siar malakat liwin. Lajan lut ka siar hakasnong. Uli upat bawang imat don te mersiang ubat tu siar banang ma. Lalu lut ki siar jungi ngeni apsnong no apito. Onda lay ikut la apsnong la lap layo kem mitai mersiang. Baran la kem kilam tanyu tu turong. Bakila pelat mitai mersiang. Mitai mersiang klemi pertaisu katau tau turong upat je. Keram not mi pertaisu. Ndala jam turong inilah sedang mi pertai biang. Oh ki para mersiang habaki iti ki ongno. Ari ko siang senu bijak berosikata. Orang tabali tu tudang jo hingkum tu. Ikhlam dia tu hak pada iba tu siar parat yang la kumni kan kam keluar mat. So beritan hiu tu tudang hajam. Temalah seadan hakinong song senang. Kaju kini kibai kon independen. Kibai petno ni kibai parti. Kimi tu ti mrong pi benile NPP menta. Mrong pi benile UDP sodor ler. La bele independen kan kam singai. Kimong kum ta. Kiong ka parti kadai tang ka uniform. Empat ba ka parti kam dai tang ka uniform. Ting ting ni siong o ka siong ho priu ka parti lin leyu ka tar ni siya snova denam dena. O don mo priu mo piang na kading siong ubar don na kor don brom uban nang basta uba parya uba paray uban ya idu paro olay siya bit yuta. Ngemi isu lak nang ta selai sia so bit bet yau tau na samla dan ramba upuri ba pa ba parya ubasbun la donlo ki jilong ge ba ule si na katara sallei serat ka parti telara uta ule ele na ka NPP kamdan jimot barang ani utau chimnasta chingi wa ruspa ma mata ni talanang duk ka uta palanang ruspa kamentoy barang punta haga jaka ben ong ta ngilade ben ong bai tonang kamai me ko konra sama mentangin pak sini we pengarap ya me pamanang yo spa namar kata katau nyihap panlong kipat ba kibasta sapai balai ke NPP kalau biang kita ki nomor bansensya kamu no yang UDP serut kamu yang no IKHS PDP syarut. Kamu yang no kita independen syarut. Balai habak lalahi ban sensyar. Bahkan yo ban penan kami kini kiseng haka for election bagian penpat pun. Lala yere para merway ke NPP baka VPP kin lim lut habrak lai pendriu teli di konstituensi Kopipa. Nah kata-katau, kipini dari perlok baik pakai UDP, kipini dari perlok baik pakai HSPDP, kenang begini, kin penpat pun. Nomor beli, pun mengingi ada kecing snow. Nah kata-katau ngijong, buk ya kecing snow syurut. Kamen sim ka kuak bu praun sensyarno. Kamen sim ka kuak bu praun job, kata kakti parang prasnong bas ngopi. Shanun job utau pra. Shanun sensyar bau pra. Kamen sim te kwa bu pra un sensyar. Kamen sim te kwa bu pra un job. Kata kakti parang para marjan bas sopi ba tengku epok kok siu. Shanun tau pra un job. Martara kamen sim ka kwa bau pra un job. Lara kamen sim ka sotu badi tau pra bala bana jingkran. Mdei ta kamen sim. Bat met bat pat bakti bat kejak. Ha upra. Hangta in yo ini cinjot bat hangta kanwan ke jingkala ko kipat babi tei nomor kata-katau lalu pat ba mentau soto o pleng larang jit ya ke UDP ru long ko mga jit ya ke NPP larang jit ya ke HSPDP ru long ko mga jit ya ke NPP palingan pilih kai ni ka vote ka jinga o ke MLA election kumno kaya ka jinga karan hangi bangin jit na do brio Ubale Assembly pada saat nak kata jong soyong constituency kata ke parti kampir
Re hato kinut ban ang haba ka parti ki ong wan ang nut tane percaya ka parti namar kata ko ki palpa oh shabar ki ong ki pen sarkar shabar ki pen sarkar kata ki emani jong ki pat ki badan na sarkar ki kersan do yap ya sarkar tem nomor wai absul nagajuk ka parti nagajuk rendang mi absurde oh kamama ko kipat ba dai namar kata raw ni bat lagi ong kumta kamot bagi ben mi kren ya ka ai kamala ja ni penshayu pat ba bu snoto oh kipat ba bi janga ni da trang ti ba pin i kini ki jiksa pen bi komagi ong nin pen bi manla kasan snam Nomor 4 barun beat malagasan sinan. Mereka kabanga ina du kami ka Voice of the People Party sa upat ba mentaw lasdang penbit kalaiki. Menta kala di ka pali jo upat ba barun penbit kala. He caught meeting di ay pisaw late back. Para alamar urabet tang magabot te haw pra. Kawai ja pi kawai do upambet pi kotshong kali ulet bet kabut te ha upra